gaji pandemi kan. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but Sama there's no murid time lebih for gede ya. fun. I've been flying from town to town, Kamu kayak ini yang pakai waktu from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. Nelur di situ nyo pintu gerbang tu. Lagi bentuk tegio di Guha 7. Nyo plan apa dah? Untuk perada. Bentuk prata. Mulai perada Pak, mulai perada. Oh, Nelur ke? Nyo plan apa kau ni? Pintu tamu. Belah dengan kelelawar yang kita ada. Memang mandau dia lah. Yang nabah di pincuan, yang makanan je halai gekong. Pada musim-musim dia orang. Memang icok sih. Icok di manusia. Gekong kan, dikapok ngabah dikapok. Jadi kuang timu batas sabe, nak i tep. Menyahkan timu. Sabe mengaji. Sabe mengaji, dulu kan sabe. Bukan nabah pincuan, nak belah dia yang tarik di untuk air dari batai. Mata air dari batai. Kena dulu yuk Pak Yan. Nang i dia. Batai gantung. Mungkin Nejin gambarkan kira-kira batai gantungnya kiban dalam sejarah gitu ya. Ya, ada tuang pegang menanggalkannya batai gantung. Memang batai gantung. Memang batai gantung. Memang menggantung kerawatnya. Ya Pak, saya ada mana? Nah, ini bentuk siwah Raja Wali Pak. Ini berarti batai yang berbentuk siwah Raja Wali. Batai sayup yang nulai di gitu. Sini lu lingkaran aja enggak? Anak gede ke? Yang Mana punya lagi? Yo Pak yang ayat bismillah.
Bang? Yang sejarah. Oh, karena pertama ngobor. Pertama ngobor kan nilip asal di. Nah. Bawah putih kan no lagak kan no. Batinya bukan bentuk pelaminan. Pelaminan Pak no. Kon tempat ini nak Ya. kena mendungang pelaminan. Saya nak perdeek tu dia orang apa? Nak duduk je nah. Kan, izin Tiga. Kenapa tiga? kan tu. Foto lihat Pak dulu. Ini baterinya terus dah. Hari ni punya tua kampung menang lah. Ini dong ada ipar ni. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.